Izingqondo zamaskandi-ke zithini? U-SK akaculeli imivumiso, uculela isizwe sonke, yikho evuna izithelo ezinhle kanje. 1 million monthly listeners. Qinisile le nsizwa le ebhale la, ngiyazi umuntu wesilisa ubhale la. Nale video kade isanda kudlala-ke ifakazela lokho-ke, ingane zakwethu, ukuthi yena-ke la imgoma ukuthi kube mnandi, ku-enjoywe. Uma kusemgruveni, abay'gruvelayo bey'phathele iy'phuzo zabo, bey'shayele nje lokhu abay'shayela khona, hhayi indaba yemvumiso. Siyabonga ukuthi abantu-ke bayaku-realise-a lokho. Yes, kuyiqiniso lokho. Le ngoma eyakho konke, idlala zonke iy'teshi, kuma-TV stations nakhona iyadlala. Akuyona ukuthi yena-ke usungaphakamise unyawo, kodwa-ke ya asidluleni lapho. U-SK awumele nikwazi lokho, kade-ke ena-million monthly listeners before i-EP yakhe iphume online. Usephinde wabuyela ku-1 million. I-highest number engiyikhumbula ka-SK kwaku-1.2 million. Ebuyele laphana-ke ku-number 1. Kuwumuntu wokuqala ukuthi yena ashaye i-million kuma-monthly listeners, aphinde ashaye 1.2 million. Uyena ocabeleke indlela bonke labaculi asebekwenzile lokho. Ngaphandle kwa-SK besingeke sikwazi lokho, futhi besingeke siy'tshele ukuthi kuyafikeka nje kalula nje ngokuthi abantu bedlale ini-ke u-music wakho. Naba-ke abanye abakwazile ukwenza lokho. uMafikizolo cishe wafika nako-2 million. Khumbula impela nje engathi uyasondela, angazi noma agcina efikile yini, kodwa ohamba phambili njengamanje kulento ama-monthly listeners uye uMafikizolo. Nazi iy'ngoma zakhe ey'seqhulwini laphana, abantu abay'dlala kakhulu ezizu-2, kodwa ehamba phambili eyaphuma ngo-August 31 yiyo lethi uyonconywa, iyona-ke ephule wonke amarekhodi. Le ngoma nje iyodwa isihlanganise u-200,000 ka-more than 10 laphana ku-Spotify. 200,000 streams ngosuku le-1, more than 10 times. Ihlanganise u-100,000 wama-streams, more than 67 times. Silokhu yaphuma le ngoma. So usungabona-ke ukuthi yena-ke abantu bayidlala kanjani ingoma yakhe. Omunye futhi umuntu osefinyela laphana, umphathi wohlelo MC, insizwa leya eyahlala ku-number 1 laphana-ke ku-YouTube, more than 10 to 14 days laphana nje enqohile no-number 1. Lapha ku-Spotify nawe usephinde futhi-ke uyamaka i-territory ukuthi ngikhona insizwa zakithi. Useshaya i-million naye lapha lama-monthly listeners. Asithi pheqe laphana Keshemba, August ingoma yakhe iphuma, kodwa mbukani ukuthi usekuphi uKeshemba. 1.2 monthly listeners. Nako kwabi ukuthi kuwahlanganisa i-million lama-monthly listeners weeks ago, but now 1.2. So i-catalogue yakhe uKeshemba canti ziwu-4 maybe ingoma e-appear-a laphana ku-Spotify, or maximum 5 if I'm not mistaken. Kodwa buka ukuthi usebenza kahle kanjani. La uma kunengoma e-trenda ehamba phambili, vele uzowathola ama-benefit, uzokuthola okuhle okunjengama-monthly listeners, okukhombisayo ukuthi abantu bangakanani abangenayo bewulalela nje u-music wakho. Sibonge kulezi nsizwa lezi-ke ukuthi yena okwamanje yizo zoyi-4 ey'seselaphana-ke ku-million or more. Abanye-ke bayasondela, njengoMenzi nje una-974,000 or 972,000, umzukulu 950K lapho, izinto ey'njengalezo. So niyabona ukuthi uMaskandi wenzani bafowethu, niyabona ukuthi usebenza kanjani. So indlela kayacaba yibo-ke u-SK, ngokuthi yena-ke bevule leyo nto leyo ukuthi cha, kuyenzeka bafowethu, nami ngiyakwenza. Sibonge kakhulu lapho ingane zakwethu-ke abantu beqhubeke bekhombise uMaskandi uthando njengoba bewukhombisa. So seniyabona ukuthi kuhle kanjani abaculi bakithi uma into isiyenziwe omunye umuntu ibe isiyenziwa nawe omunye. Niyabona ukuthi kuhle kanjani, kukhombisa ukuthi umculo uyakhula, there is a growth kwi-industry or kuleyo genre leyo. Iyona nto esifuna ukuyibona-ke, beqhubeke sibahalisele bonke-ke abantu-ke ukuthi bekwazi-ke ukuthi befike laphana ku-1 million. SK
sengene kaningi ku-1 million engena aphinde ehle kancane, kodwa into adlala kuyona nje vele i-million sefike maybe 3 times ephinde ebuyela. So akayonto eqabukayo, into ayazi kahle amhlophe and uyazi ukuthi kumele enzeni ukuze afike laphana-ke kuma-monthly listeners ukuthi a-attract abantu bephushe umsebenzi wakhe njengoba bewuthokozela abantu. Ngizoyibamba lapha-ke ividiyo-ke, ingane zakwethu. Okunye nokunye sesizokubona ngokuzayo, sesizokhuluma-ke ngawo umaskandi khona la kwiNdlovu Fire Sport TV. Nisale kahle.